Isidora Milinović, Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti, Univerzitet Sinergija iz Bijeljine, klasa profesora Ivana Jevkovića, govorit će pesmu Volim te, Iskra Tanova. Sedi, ne tu, preko puta. Moram te videti. Ne prekidaj. Ćuti. Pusti me da ti kažem ono što sam već trebala reći. Kad trebaš doći, bojim se tvog dolaska. Zbog nedolaska. Jer ako kasniš samo 5 minuta, srce mi u dlanu i moja me ljubav ili možda strah boli. I zato ne smem kasniti. Već sutra može biti kasno. A nisam ti još rekla kako i koliko te volim. Volim te telom, pokretima, pogledom, dodirima, rečima. Volim te smehom i suzom. Volim te tugom i brigom. Ne gledaj me zastrašeno. Ljubav, ma kakva bila, neispunjena, sretna, lakomislena i površna, prava i zauvek. Volim. Kad dolazim, pitam se čekaš me. Bojim se da jednog dana više ne otvoriš vrat. Bojim se praznog stepeništa, bez mirisa, bez zvuka, svetla. A nisam ti rekla, najviše se bojim vremena koje ne čeka. A ja kasnim. Volim te i volim sve što si ti. Tvoje oči pitajući, tvoj pogled opraštajući, tvoj korak ohrabrujući. Volim tvoju nesigurnost. I moje je najčešće. Bore na tvome licu i moje su. I u tom trajanju ne znam da li sam učinila sve za tebe. Ljubavim